Ka re te papa atawhai I te whakai, he kuare tā rātou manaki I ngā kiwi. Engari koia tonu rā te whakapai, kua uhia rā ki nunga I a rātou, I te mea kei te mate haere tonu, ngā kiwi. Koe ni te kararehe hei tā Chris Lester o te tari papa atawhai, kei te patu I ngā kiwi ki roto I te waonui a tāne ki Pūkahu. Rangatani o Wairarapa iwi are members of the board here, so they're full partners, very active partners in the management of Pukaha Mount Bruce, not only the kiwi, but also the general management of the reserve and the visitor centre. E whitu te kau mano nohi o ngā kiwi hei tā te tari papa atawhai, kei te ora ki roto a Aotearoa I tēnei wā. Nuku atu I te rima te kau, kei konei kei Pūkaha. E ono ngā kiwi I mate I te manama kua pahure ake nei ki konei. Ko te kia te tari papa atawhai, ki te kore rātou I tiaki ngā manu nei, ka ngaro a tai ki te tau 2018. E ai ki tā tēnei o ngā āpiha o te papa atawhai o mua, he kuareke noa a kaupapa tiaki I te kiwi, o tēnei o ngā tari o Pūkahu, tāna e a wangawanga nei. My concern is that the pest control has been substandard, and we've been going back there on a regular basis and checked the traps, and we still find traps that haven't been set properly. Te whakapona a Jason Kerehi o te tari papa atawhai, kei te hāngai warātau kaupapa tiaki te kiwi, e hara I te mahi māma. It's a real tragedy for us, but we're trying something here. You know, we're trying to boost the population of kiwi, and so having the kiwi come down from Hoturu has been a major help, but this has been a bit of a setback. Problems are really quite basic. There is no quality control. Traps are out there, sitting there, not set properly. Some of them have got dead rats in, they've been set off. He ngahere tēnei e noho tahi ana te kiwi, te kākā me te kōkako. Engari ko ngā kiwi anake, kei te patua. Joe Len, te karere.